Omurembo Fort Portal buri ruguto hamwe na street zonas rwabe byo kwirinda obwe harimo aba polisi hamwe na UPDF abamwe barebekireho ahari piki barikutambura omutawuni abandi aha checkpoints barikuchebera ebyentambura ahangudo arikugambaho n'abanyamakuru SSP Job Wabwire Regional Police Commander RPC ahabwa Rwenzori West nagira ngo ebyo kwirinda byeyongeire ahabwo kurinda obusinge. Twagala kukubira abana Uganda omulanga tewaba kutya tewaba kweralikirira bagende balonde bulungi ffe ebyokwerinda era nga bwe mutambuddemu nga bwe mulabye tubinywezezza nti buli ayagala okulonda agenda alonde mu mirembe nga teri amuteteaganya teri amusumbuye teri amutawanyizza. SSP Wabwire yashoborera ku ebyokwerinda byeyongeire n'ekigendererwa ekyokurinda abantu bagatera akaruru bateine kweralikerera kuona tugitaddewo olw'okunyweza embeera ebyokwerinda mubaddemu abatiisatiisa abagala okutiisatiisa abantu tebagenda kulonda bagenda kwekalakaasa bagenda kukola batya erugamba ekyo tekijja kubeerawo tetujja kikkiriza ffe nga ebyokwerinda mu region eno kyova olaba tunywezeza ebyokwerinda nti buli agenda okulonda agende alonde akaluluke mu mirembe nga tewali amukuba ku mukono. RPC Wabwire yarabura abarukwenda kuhenda amateeka agateirweho ab'ebyokwerinda hamwe n'akakiiko akarukwebembera ebyobururu ngone baza kukwatwa. Several checkpoints are in place to deal with the suspected wrong persons who may want to infiltrate us and cause us harm. You must have observed that almost everywhere we have checkpoints across the entire region. We have deployment in urban centers, including even the city of Fort Portal. Abatura bagambaho ahanshonga ey'ebyokwerinda kweyongera omurembo rwa Fort Portal ombwire bwa Karuru. Bwire bwa Karuru tujja kukoma nyintya embeera nungi security eritaiti twetekanize kukoma kurungi tutaine kutalibanizibwa kandi ntunihira na kiro kya nyentya okukoma kwetu tukujja kuba mukavuyo kona tenka abakomi abagenda kukoma nyentya 215 tweralikirire timanyire muihanga harumu kirutaro nandi mu myaka yero butwakomaga mwahakage obwire mwija mukoma na security etalumu nyamwingi bitatsazi no bikulengeza kamera maisa haro road block abamaye bengi muno kabamwe abamanyirire mbere zestanu sokte yandika mitemu kuyabe twati kabe byaro kaba kaikuru nkaki ne batina ali muna kujja kutandika kwiruka kara mutawuni korora bata abokora security yekweyongeramu kandi kuyatandika ko mu bururu nganu Fort Portal kabinu byalo bitakabahoga. SSP Jowabu Wabwire yashaba abantu okugira obuteeka kandi bakatera karura ko n'obusinge. Tomorrow morning as Ugandans, especially in this region of Rwenzori West, as we go out to exercise our right to vote, we need to stay calm. I am calling for calm. We need to be peaceful. Gasha kwa Justin Nyakaisiki omur Fort Portal ahabwa Tayari West.